Арслан Капай уулу Койчиев. Тагдыр жөнүндөгү ыр. Ара жолдо калган Жокердин окуясы. Ж. Мынын жана анын тагдырлаштарынын арбагына арнадым. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз. Орус менен кыргызды айратанып айырмалайм деп эзели башы оорубаган бу кең ааламда кыргыз деген эл болорунан кыпындай да кабары жок мынабы дүйнө капар Розенберг кыштагынын жайнаган жай тургундарынын көзүнө жөн эле бир сөлпөйгөн орус болуп көрүнгөн. Согуштан кийин мекенини тирүү кайтуудан өлгүдөй коркконунан мында корголоп калып калган мусапыр орус болуп таанылган. Ошентип каар кайып, каарыганча качкан безген орустун эсебинде жүргөн Кайран М. Азан чакыргандагы аты мындагы немистердин тилин туурасынан чайнатып, айтууга келбегенден ал арада Маркус деп да атыгып кеткен Кайран М. Ашык кеми жок. Туп-тура 50 жыл 8 айдан кийин айланып барып, киндик каны тамган журтун акыры көз жайнатып бир көрүүнүн, атыр жыттуу абасын кана жутуп, кабарсыз кеткени катыш байланышы үзүлгөн урук туугандарын таап, бир көрүнүп келип, анан гана армансыз өлүүнүн камчомун жеп жатты. 2 күндөн кийин ал жер түбүндөгү жергесине, кыргыздардын жерине аттанат. Майда чүйдөсүнөн бери камчомун жеди. Ушундан кийин дагы бир мертебе туз буйруп, кайрылып жана бир ирет барарын бир Кудай билет, анан өзү анык билет. Ошонусун унутпастан, айрыкча көңүлүнө түйүп, бир аз тыйын тыпырын бөлөк камдады. Айтчу кеби да белен. Айланайын агайын. Кебетен бу болсо экинчи келе албасмын. 92 дегениң оңой жаш эмес да. Жазмышым ушул экен. Сөгүм немистин жеринде калат. Жол ачылбадыбы? Өлгөнүмдө баланчанын көзү өттү деген кабар берилет. Кабарды укканыңарда топураган урук тууган түрөө жыйылып, бир бодону атап союп аш берип, Куран түшүрүп койгула артыман деп, бек суранып, куп кайтарында аманат тыйын калтырат. Ичкен жегенинен үнөмдөп, кара ашына деп атай белендеген ошол 500 марка акчасы ак конвертке оролуп, кайыш капчыгында өзүнчө салынуу. 50 жыл 8 айдын аралыгында кимиси тирүү, кимиси өлүү экенин ким билсин. Иши кылса, бир туугандарынын санына чактап, белек бечкегине бирден көйнөккөнчөк ырымга арнаган болду. Анан бир буюмду ашыкча алды. Анысы аял кишинин көйнөгү эле. Ошентип немистин арасында жүрчүсүндө Маркус атыгып кеткен М кымгыт түшүп, жолго кызуу камданып жатты. Ой тобо, өлүү буюмга да капилеттен жан бүткөн акыр заман акыр түбү маңдайыбызга жазылып, өңүбүзгө келген капырай. Ашканага башпага калган чакты, 2 кадам турган жерге кирип чыккан чакты, мышык чычкан ойнотуп азилдегенсип, эми мынтип блокнотум. Ооба, 50 жылдан бери жоготпой катып жүргөн эски блокнотум жерге житип кеткенсип, койгон ордунда эмес, деди М ичинен кызуулана. Көзүнүн карегинде сактап катып жүргөнүнө аныгында 50 жыл эмес, ашык кеми жок, 46 жылдын жүзү толгон блокнотун кайсалактап издеп жатып, ушинтип ойлонду. Майда калтырак баскан колун өйдөрөөк сойлотту. Блокнот эмес, таш баледа урунган жок. Сыйпалап тим болду. Чаң кирбесе соо буюм ошентеби? Чаң кирбесе ошентеби? Шет, деди кобуранып. Непадам үстүнөн чыгып, карыянын ушул ирмемдердеги ачуулуу чарылдаганын кокусунан кулагы чалган киши кара болгонунда, жүрөктөрү бир сыйра овколжоп, бул мааледе мурда кийин биз эгерим эшитпеген, өтө эле өөнү кулган кайсы жапан тил жаңырды я? Орус дейсиңер, орустун тили ушундай болобу я? Дешкенсип, бир эсе таң калгандарын жашыра албай, жакаларын карманып иймек беле, ким билет. Үстүндө журнал, актай барак, калем сап жаткан үстөлдү убаралана айланып, ал ортодо күшүлдөп ышылдай эңкейип кооп, 6 ирет отуруп туруп,
alkımın tiregen ızasın çıkargansıp, jıgaş tatkışların birden bulkup surup, için 3 sapıra aňtarıp, eski bloknotun izlep jatgan bir malda irön-törön görbeýle kıpkırgıça gadimkele kara kırgızın tilinde tili buýdalbay üý jaňyrta tap-tak kıykırıp jiberdi. Ary beri ötkönde kagaz gowazdyn arasынан gözge ıssy urunup, uşul ele jerde turçu gypçylyp, "Jok, janagy bloknotu jok. Jan girbese oşentebi? Şet!" dep burkuldady dagy bir jolu. Günde urungan boyun taýmyň bir ortunda takay turbay, geregi jup diýerde oýt berip oýnatyp, kaçıp kalgan şekilde ele. Bir gezde göňüňe kytay uýup, jadyňdan çykmagan jattaluu nerseler dele ilme gaýyp gebetelenip, karmatpay galat okşuboýby. Atan görü, bir sözüni esteseň meňe birwe gelip öçürüp salgansyp. Ekinji sözü tögeýsiňde jok. Kara güçkö güçürkönüp, ölerman janyň ekinçisini esteseň, üçünçüsünden jaňylyp, estegenge şaýyňda jetpeyt. Oşon üçin bloknotu gerek. Bloknotunu açıp, 2-3 syralap göz çaptırıp albasa, aşık kemi jok 46 yıl ilgeri kalem kagaz uzanıp, buylukkandan çimilegen 10 sap ırnın 3 sabı gana öz ırgağı menen goýuluşup, uda saptary uykaşынан jydyp, güçürkönse da esine düşüre albay jatpaýby? Oşon üçin eski bloknotu gerek. Bugün gerek. Heň başkasy ülgürüşe gerek. Latin tamgasy menen sulu жазганdy uşu günçe unutelek. Şuruday kılıp badyr ayta tizip, göçürüp almakka aktay barakty da eçaktayındap koygan. Kaysalaktanга goldorum mayda kaltırak basıp, kalçıldap çıktı. Entigip da getdi. Samga göçük basıp, kaysı gıçıkka koygonun estegenge hareket kıldı. "Ah, verdamd," dedi görenip. Bogozdana sögüngön deme emnemıca tutalanıp, kolu kaltıragança bloknotun izledi deysiňerbi? Üç uktasaň tüşke girbegen, oygo gelbegen jerden saparga çygunun gamyn jep, demikken jany çakan gıştakty, karşı tersi tap-tap, giyim geçek satçı 3-4 dükönün düň sodagerden beter gıdırıp, bir çoň çemadanga sygyday, belek beçkek alçusunda bir buyumdu aşykça aldy. Anasy, "Ayaldardan göýnegeyle debedikbi? Mından da maydalap taktabaysak, göz boljolunda etegi tireden uzun görüngen, mayda kızıl güldü gezdemesi satinden, bıçını da jaraşykdy. 38-nji razmerli göýnegele. Hep mekenine aman esen jetip, göýnegi arnaly oşol kişisine jolup kalsa, evin tap bet maňdaýyndan çykyp, jolup kalsa, belegin koş koldop sunup, başta ıldy ýyp tartuularda jön berbey, bir barak kagazdy goşa gystaryp koýgandy kyýal kıldy ele da. Albette, egerde anysy ali günçe tiri bolsa, anı tiri dep boljap jatdy. Tiri bolgoý ele dep tilenip da jatdy. Aleme göýnekden bükdömene gystarçy bir barak kagazga 8 muundu 10 sabırdy. Mından tup-tura 46 yıl ilgeri, 1946 ýyldyn awgust aýynda, mına öyle Pignitz özönünden şiberli jakasında şordu başı mykçyp, jerge jegi menen emi tübelükö jolukpas kargıştуу tagdyrga kantip çydap, kantip götörörün oýlaganda eçkiri beýip, mögüde oturçusunda öz golu menen жазган B-ga dep atap koýgan 10 sap ırın şuruday tizip göçürüp koýuşu gerek bolçu. Emi oşo 50 yıl boyu jogolbogan eski bloknotunun gaşaýyp tabylbay jatkanyny garaç. Jylajyn ündü ardagy, "Batyr, batyrym" dep erke çakyryp kalçyly. Kiýin kanday oýda kaldy eken? Emiçi, emne oýda jürdi eken? dep oýlady bir mal. Anday gündürdi da başынан ötkürgen. Emne eneden tulgan dele maňdaýy gaýky, bagy taýky tulup, ıramatlyk atasy 7 gündüki mırkayında kulak tüpten ırımdap, 3 ret şıvırap at koygon dele, jarışylyk düýnede jakşı söz ukbastan, an turgur çykgynçy, kargış tüýger satkın atygu kurgurdun beşenesine жазılıp kalgan deysiňerbi? Жазmyşyna antip çiýilgidey Hudaýdyň gaýsy garna kalgan eken. Karna kalsa 90-dan aşyra jaşaýt bile. Joğun uçuna kol başında gorgoşun uytulgan çokmordu gerileşilip, aykırıp joğu tip, gezinde batır dankında götürgönbüz. Kılıçın jalangdata sunup, jandy suruçuday
Üstüne özü üyürülüp gelgenden gözü gök taştay gök, sarı çekil orustu öldürü çabjık dele. Öldürgön önörü, uzun elden uçuna deyre uğulup, kalayıktın ozuna alınganda jaşı 15'te bolçu. 15'te? Jılgın başı degen jer var ele. Beýişden burç öňdöngön jer sorus ele. Oşol jerde solto menen sarı bagış kırgızı utur orustun kıştagına at koyup jaňjal salgan ele. Kızıl gırgın oşol uruştu azırkılar estebi jokpu kim bilsin. Oşondogu bir erdegi bir öjarımdın esinde barby jokpu, nep adam esinde bolsa ermek kılıp, gep kılışabı jokpu kim bilsin. Birok mının esinde. Öldürem, bolgonda da sarı orustan öldürem. Jarakta orustun maňdaýyndan jaltanbastan karpa gurup çıga kalıp, kak töge meyle vurup, janyn özü çabam dep kim oýlap duraly zamanda. Ak padyşan Kırgızdan asker tandap alat. Gürgüştetip aýdap baryp Germandyň maňdaýyna garşy kırkar turguzup, çurkaty uruşka salat degen gabar taraganda, karalyban jurt çydabay, japyrt gozgolup, ata ulunun barysy jarak garmap, jyk toptoşup, bıkbırday gaynagan jeri uşul dep, elimiz tokmoktun orusuna katıldı. Mujuk dep koyş emes belek alardı. Esi gönden getkis kılalı. Kıştagın han talaganday talap. Korolu üyün örttöp, gülün gökkö sapıralı. Oşentip jumbaş orustun balasın jergebizge ekinci basıp gelgis kılalı dep jürebüz jaman oyuzda. Kudaydın kutlu günü oydu tonu jaňyrta, ata kele uran çakırıp, günde 4-5 mal udurgutup at koyuz. Attın güçü menen jirep barıp, tigindegi sarı duvaldan başından da sanda soroktotup, anda mından şıkalap jatkan orustu, nayzanın gıygakты uçuna epte bele ilip alsak soğoy boytelek deybiz. Mıltık tulary köp eken, ötö jakyn juutpay, oktu töbüzden möndürlöy gana jadırıp tosup alışat. Jagan oktan ar jirep öte albay aýlabız guryt. Bir dalaýbız bo düşüp kırılıp, orustu jyga saýalbay artka çeginebiz. Izy çu düşüp, ölüktördi jynap, ölü tiribizdi taktaşkança esibizdi jyýyp, güçübizdi toptoýuzda gaýradan ata kelip, aýkyrıp güýlenip at goýabys. Ygıntap, gataryn bulsak ele, bärden kesin oktogonga ülgürtpöy, kuru dürmet kaltırsak ele, şaşçısın getirip, şayın bir odarıp alsak ele, taň görü, gumurskan uygun çaçkanda çakçylyk çıgarıp, toprağın toz kılat elek. Göz alaňdagan sakalça mojuktun golundan koş ozun julup alıp, gorosun aýlanta gorgola togup, sazaýyn şonda beretelek deybiz. Je oşol muratybızga jetbeýbiz. Duwaldyn artyndan şykala uruşkan guragır orusuňdyň myltygynyň maşasyn baskylap, ok çykargany da esep çotu menen bolat okşup oýbu. Te alystan gıygulap çapkan atçandardy çukuldatyp, 50-60 kez jol otup durup anan tak maňdaýdan tarsyldatyp ok jadyrat. Çalgı menen çapkanday jygat. Tarsıldap ok atılgan sayın, nayzası golundan ırgıgan jigitlerden at jalyn jan dalbastay kuçaktay kalıp, şalyk etip kulagan ele gözge görünet. Kançalyk uşurup, kançalyk teminip, tolgoy garmagan nayzabızda kançalyk jan talaşa sunsak dele jetpey koyduk. Jaltanbay kança çapsak da, jagan oktu jirep arı öte albay, okko takalgandan arı beri çaypalıp, jar kemerge urungan tolkunday soktukabız. Jirep ötebizde böjörlengen sayın arabız suyuldu. Adam tukumunun aykırı kıykırığı, jılkı tukumunun aznap gişenegeni, mıltıktın kulak tundura tarsıldagany aralaş, alay dülöy ala tıpılыңdı, oruştun koş ozunun garuluna adırınça jaz atayıp ilnelek, içer susu tügenelek atçandar gana akırındap, getençiktep, kayrele koş-koşubuzga tığılabız. Anan gayradan at koyabız, kayrele koşubuzga tığılabız. Bir kurdu bozbaldar, 60-70 jaşı tayagan ulu kişiler menen çogo koştu jatkan. Koştu jaýgaştyrgan jeri Şamşy susunun jegindegi sekiçe. Uruşup çıga bergen azamattar, kabaktары salaňday gumsaryp, sögünüp sagynıp, ıdırına çap gelişkende, ayağına tibey tıdıldap jetip barıp, aldındağı zordukkan atın, kolundağı jaragın ala koyup, çalıkkan nemelerge gül azıgın suna kalıp, suraganın atkara kalıp, at koşçuluk kılığının çurkap kızmat ötönün mildeti koş togularga yüktölü. Tokmoktun orusuna tınım biribey gamalap, tuş tarabынан oroy çabatkanыбызda, kızıl joluk buğan Nurmanbettin baldары eriledi. Suw jagынан tiyip, kalany çetinen tebeletip, kamış jamyngan çetki üýlerge ört koýuşdy degen gabar boldy.
Каңшары чет бежинди чапкандай эле туюлду. Айтууда түп аталарыбыздын ушундай жоругу болгон экен. Дем байлап, ого бетер оолуп калдык. Тим турбай кайрадан ат койдук. Бу жалгандагы орус аттууну ата жотосунан бери калтырбай, бир башкача богоздоно сөгүп, элчилеп жөн сөгүнбөй, журт укпаган капкайдагы кычык сөздү таап, тамтыгын калтырбай сөгүп, сакалчан мужуктун мойнун ушу сапар барчусунда сөзсүз жулуп, башын кокосунан көзөй сайып, найзасынын башына эле келчүдөй өңдөнүп, айкырып сүйлөгөн кең ийиндүү кара сур кишини эмеледе колтугунан өзү таяп урушка атказган. Кулагерин теминип, эмерилип жоого киреринде үзөңгүсүн үзүп ичүүдөй чиренетеп, алаканын кенен жайып, көпчүлүктөн бата тилеп, көргүлүктү гана көрсөтпөсөм элеби деп кекенип, урушка чындап шыгы эми ойгонгон немедей чымын куюн кетти эле. Орустун өлүгү түгүл тирүүсүн эзели көрө элек аңырайып, өңгөдөн да ошол кишини аңдып калган. Айткан өнөрүн айткандай көрсөтүп, найзасын башынан ашыра көтөрүп, сүрмө топтун ичинен сурулуп чыгаар маалын аңдыйт. Караламан уруштан көзүн айырбай, кулагер бууданды издейт. Кулагер бууданды алкынта минген ошол баатырды сыдыра издеп жолун карайт. Аңгы чакта атчандардын калың тобу кара түтүн асманга уйулгуган тушка көбүрөөк ыктап калышканын байкады. Керели кечке туш келди чайкалып жүрүшүп, чабыштын ыгын эми келтиришкенсип, ошол тушка ыктай беришти. Алар чулгаган сайын үйлөрдүн жалбырттап өртөнгөнү, коюу кара түтүндүн асмандап уйулгуганы күчөдү. Ылоону имермекке азыр туралы. Жүгүбүздү ташымалдап артына берет окшойбуз, деди кошту баштаган киши. Кошту бүгүп чукулураак кондурунун камылгасында бололу деген эле. Камылгадан мурун эмдин эси дарты, алиги кара сур кишиде. Намыска жарап бүтүндөй бир атанын балдарына мөөрөй алып берчү киши эмес беле. Малакайын желкеге түртүп, көзгө илинип калабы деп кулагердин каранын тынбай издейт. Ошол кулагерди олбуй-солбуй теменген кара сур кишинин каранын издейт. Кареги да талымай болду. Телмире тиктеди. Көзүң мындай жамандыкты көрбөсүн, токмоктун кууш көчөсүн аралата, ээн жайдак чапкылай алышпай, үстүнө тыгылып аткансыган атчандар бир маалда карышкыр тийген койдой үркүп, капилеттен туш келди дыр коюп, талаанын бетин бербей каратаандай каптап жайылып, баш аламан качып берсе болобу? Кудай бетин салбасын. Токмогуңду желкемдин чуңкуру көрсүн кокуй дешкенсип, баштарын ийиндерине катып, жан талаша чапкылап баратышат. Коштун конгон жайын деле унутуп калышкан сыяктуу. Өнө боюң дүркүрөп, өз көзүңө өзүң ишенбейсиң. Бир түрлүү ой кетти. Же кыямат кайымды көргөзөйүн дегенсип, орустун бая күнтөн уктап жаткан аярлары ченден эми ойгондубу? Жайчылары ойгонуп алып, чын бүлүктү эми салдыбы? Эмне деген кокуй иш? Бул эмнеси каты күн? Коштогулар дегенде селейди. Капырай, эмне болуп кетти капырай деп элейишип дендароо. 10 чакты атчан бөлүнгөнгө араң жарап, кошту түзбеттебей капталдап чапты. Чаап келатышат дагы, колдорун серепчилеп айкырып келатышат. Чапкылап келатышат дагы, айкырып келатышат. Ырактан эле качкыла деп айкырык салышты. Топ аскер артынан сая түшүп, тарсылдатып аткылап кууп алган сыяктуу. Мылтыктын үнү тарс этип жаңырган сайын, огу сая кетпестен качкандардын бирден кишиси атынан ооп жыгылып турду. Тарс деген эле үн чыгат. Жан талашып качып бараткан атчан тизгинин ыргытып жибергенсип колу шалак этип, үзөңгүсүнөн буту тайып, ээринен шыпырылып калат. Тарс деген эле үн чыгат, улам бири жыгылат. Тарс деген эле үн чыгат, улам бири жыгылат. Алеки заматта 3-4 окко учкан өңдөндү. Дегенде не болуп кеткенин түшүнбөй аңырайып тиктеп, кудайлап качып бараткандарга көмөктөшө калчудай моюндарын созуп, жүткүнгөн кош башчылар мылтык сунган куугун даана көрүнгөндө гана шаштылары кетип ачуу кыйкырышты. Кокуй, чалдырап эмне турабыз? Жоого бастырып алган турбайлыбы? Качкыла! Айтып оозду жыгыша, куугун салган аскерлердин бири мылтыгын үйрүп, кошту көздөй атынын башын бурду. Мылтыктуунун сүрү деген мылтыктуунун сүрү да. Жан кулактын учуна келгенде жоо бастылап кыйкырган коштогулар чак челекей түшүп тырпырап эле калышты.
Har kimi öz atın gaýsalakda bizdep tuşoga goýgany tuşosun çeçkeni çurgap, mamyga baylagany mamyga çurgap kymgut düşkende emda alakta watyn izledi. Heneňdi, heni ölügün garaçy. Ylony emer degende gulagynyň sırtынан getirip, oljodan gurjalak kalçudan beter uruştu üzbey tiktep jatyp, atynyň gaşatga düşüp getkenin baýkabay galganyň garaçy. Uşu turuşunda tuşoğlu atты gözдөй çurkasa, koştu gözдөй çapkılap geletkan askerdi uturlay çurkap barıp, böýdü garuluna ilinip, ajalın ta balçuday tuyuldu. Gele sol sıyaktanıp, bet oroyunan özü çıgıp berip, jem bolup alçuday tuyuldu. Askerdin atı gülük eken. Çymyň kuyun bolup, mındagının barın çetinen terip atıp saluga gamınganday, mıltığın ürüp, jakynda öle gelatat, jakynda öle gelatat. At gülügüne jetişip, mingeni jetişip minip, uçkaşkanı uçkaşıp, koştogular çetine çildey tarap kaça başladı. Çaap baratıp, birin biri tügeldep koyuşat. Falança barsın bı? Degen aykırık kulağına şak etti. Alaktagan em, жооп bere albastan jaşıngandın amalın izledi. Orustun gözünden dalda dep, ortoroktogo koştun içine gire kaçıp kurguladı. Girivele sol kapşıtına tıgıldı. Kıyıp kete albagan tuğanın balança degen kıykırgın alısırak жерden dağı uqtu. Geç ele. Mındamın dep çurkap çıgıp eňiştep çurkagan günü da ülgürbes. Andağı tuğanın utur aykırıp izlegen ündөгün gaş aytıp jopsu kaltırdı. Jan-jagyn garasa oň kapşyttan bışıldagan biröөнүň garany göründü. At koşçulukka çoğu жүрgen gurbusu. Bolgonda da apalar aytmakçı, bir günde, bir tünde tuğulgan gurbusu. Murun jetip jaşıngan tura. Eki gözü alayat. Bir-birine kol jaňsap akırın degen işara berişti. Jürekleri düküldöyt. Kurbusu bışıktık kılıp, joosu kaşынан çıksa aybat görsetüjüдөй türlönüp, gözün alaytkany menen koluna soyul garmaganga ülgürüptür. Anı görüp, em dağı esine geldi. Gözün üýrü aldırıp, üýdün için aylanta tiktep ise, jölönü çokmar urundu gözüne. Kurbusundan gem kalışpay, ala kaldı koluna. Salmaktığı eken. Öröýde uçurgany orus geldi. Atynan düşüp jö basıp, çetinen başlap ulan bir üýge baş bakkany tuyuldu. Atynyň goşkuruk atkany ulam jakyndan ugulup, jakyndap gelatdy. Jakyndap ele gelatdy, jakyndap ele gelatdy. Dabyşy jakyndagan sayın kawynan çykçuday tütüldep kakkan jürekler ozuga tygyldy. Birin-biri jaldyrap tiktep goýat. Eňseşgeni eň galgan koşton tirүү jan tabarынан tüňülüp, orus kıya ötüp gete bergey degen tilek. Oşensem ne? Oşense gana. Angı çakta orus tigileke gorgolagan üýdün tuşuna da jetdi. Atı menen omurulu otçuday bolup aylanta basıp, ergilçekten tuşuna geldi. Daroo baş bakpay, birdemenin şegini algansıp, sal ayaldap turup kalgansıdı. Kulagyn türüp, tegerekte tыңşagansydy. Tigileke tuğun jurayt. Mındayda mınawa gapyrnemeň şıp etken şıbışty goy, koş tanoňdan bış etip çykkan demeňdiň güýsünde ugup koýçuday tuyulup, eki öteň dem albay demlerin içine gatdy. Orustu aldaýly dep oýlaşdy. Orus eňkeyip, ergilçekten başyn saldy. Oňdu, soldu garady obaly. Dep oroý gıykırdy. Kılıçtarga kişi tabılganda süýüngönsüp, "Ha ittiň gana baldary, mында saňarby?" dep bakyrdy. Karala turala bolup, okşoşkan iki çiçimde turgan jerinde iki böle kılıçtayın dedibi, atynyň çylbyryn silkibip, bosogony genen arıştap girip geldi. Oň gelip turgandan bu, daroo oň kapşytga burulup, balit sögünüp, kılıçyn gezenip kalsa bolabı? Soyul garmagan bala jalangdagan kılıçtın sürünen korktu bu, je orustun ireňi suuk türünen oşonçoluk çoçudu bu, aytor gözü alayıp, kapşytka jabışkan boydan ünsüz sözsüz talıp, talması garmagan nemedey nes bolup katты da kaldı. Soyulun öýde götürgendi goy, başyn ala kaçıp, jaltanganga dagı çaması jetken jok. Eki gözeli alayat, Hudaý oşondo janynda, em bolbogonda emne gün bolmak. Hudaýym goş içine, emdi goşa aýdap girbegende, gurguruň emne görgülükdi görmek. Orus kılıçın başынан öýde ürüy bergeninde, em gerilip turup,
Kara kuştan öydörök kak çokuga meylep, kolundağı çokmordu bar gücü menen şilep kalganга ülgürdü. Jalt jult etken iri kılıçın şilt etbesden ülgürdü. Kılıçı ırgıp ketken orus "Aa" dep katu bakırıp, başın koş koldoy basıp jıgıldı. Başın jara çapkan okşoboybu, büyük düşüp jıgıldı. Böyle çapkan okşoboybu, kan jayıla berdi. Daroo üzülbey, jaradar bolup kaldı bu aytor kor etken dabış çıkardı. Çala jangıldım okşoyt dep oyladı Gütken emes ele. Açıp gözdü jumguça, çoku talaştıra vurup, sulatacıgam dep gütken emes ele. Çokmordu iki şilegenge, ikinci şilegenge dağan jok. Kaçtık degen söz geldi ozuna. Eşikten jarışa atıp çıkıp, kaşat boylu attarga jügürüştü. Iki ayağın talıp kalgansıgandan arışın genel sozulbay, atqa çurkap jetmegin bir teң, mayda kaltırak baskandan koldoruň epke gömböy, çiğlenip kalgansıgan tuşonu çeşmegi bir teң bolup, anı az gelgensip, şaşkalaktagandan üzöngünü iki kurday jaza tep alıp, aşıga yerge oturgan çaktı, orus жерден surulup çıga kalçuday tuyulup, apkarganda aytpa. Kaçan gana çö dep temingende, kanat bütköndöy süýnüşdi. Kan küsögen kim bar deysin? Er öldüröm dep kim oylopdur? Nayza bulgalagan bayağı kara sur kişinin bakırıp süýlegeni dem berdibi, je ata jotonun arbağı goldodubu, emne güç oygondu kim bilsin? Kıskası, şile çuçokmordu şilebiyip, çımınday janın aman alıp kaldı. Özünün da gurbusunun da janın bir ölümden araçalap kaldı. Alemi kara sur kişige ikinci bet gelip, görüş algany jok. Kayra gayrılıp görüngen da jok. Dayını da uğulgan jok kayrandın. Wosum Teufel bist du und wosum ist mein Schreiblock dedi davışın biýigrek çıgarıp. Biraz demin basıp algan soň ordundan turdu. Saraň nemeden beter emne sebepdi saktap jürgenin özü dile oňdy bilbeyt. Üýge gelgen soň 10 çaktasy kat jyýylyp turat. Oşol eski jurnaldardyň arasyny açyp garady. Legionga düşkön gezindegi süretleri çaptalgan juka albomu jatat katarında. Anı aňtardy. Albomdu baraktap kalmayında jalgyz düşkön süretini kokus gözü gadalyp, jok izlegenin samga unutup, samga alaksyp, telmire diktep turdu. Gaubsturmführerden gögüş formasında düşkön, kırlary jırtılıp, sargara baştagan süreteli. Üstüne giygen formasın, iğninde götürgön çenin estegenden alaksygan jok. Oşol formany giýüge majbur bolgon gülgünдөй çagına işten sızgandan, göýdöndü baskan sagynıçyn gozgogondan alaksydy. Mına şunday jaşony buýrupdyr. Mına şunday жазмышty götörü buýrupdyr. Kızıl asker gezindegi jalgyz süretli saktalyp kalganyň Hudaý bilet. Voronezh, Maronezh degen jerlerde uralap kıykırıp, uruşka girerden ovalı, ömüründe birinci jolu ençilep süretke düşüp, artındağı Aqtay jerge, uşul süretimdi jakşylap katıp al dep çimelep, ayılına jönötüp idile, anысы jetip jetpegenin, ardagının goluna tiyip tiýbegenin Hudaý bilet. Tiýgen günü dile ana azdektep katıp alıga jarady beket. Je mekendi satkandardy jaşyrunun jazasy or dep opuzdalap, surakçysy omur olup gelgen günü mınake gokuy dep KGB'nin goluna tapşyra saldy beken. Alemi Gaubsturmführerden formasyn giýip düşkendegi süretleri mınamen dep saktaly. Geptin bar uşunda. Balkim Gaubsturmführerligi bolboganda başgalarçylap buga çeýin ele mekenine mal menen kat жазyp görmek. Albette bol süretimdi görgözbeýim. Hiç kimge görgözbeýim. Dana çykgynçy bolupdyr deşip, görgönдөр çalgasyndan getpeýbi dep oýlady Albomdu oruna goýdy. Büşürköp, ırdy estep gördü. 3 sabı tak esinde. Kalgan 7 sabı çalabı da esinde. Esindegi 3 sapty ün çygara tak kaytalap, giýim ilingen şkaftyň tekçelerin, ala getçü belekleri tirilgen tekçelerde aňtara başlady. Göp buyumdun içinen çataştırıp albayın degen oyda göýnöge könü çoğu koygan jok bele. Etegi tizeden uzun görüngen mayda kızıl güldü, gezdemesi satinden
38-nji razmerli göýnekde goýgan jerinden ayarlap alyp, bügüşünden жазып karady. Bulak etip bloknotu gözge urunbagany menen, bulsam göýnekö alaksady. Satin gezdemenin betindegi mayda kızıl güldörü too etegindegi жазы talanyň gyp-gyzyl bolup jaýnagan kızgaldaklarynday elestedi. Kolundan gelgen uşul, bügülüp basyp barıp, güldüğü göýnekdi iki goldop sunaryn elestetdi. Alar beken, kabul alar beken. Göýnekdiň büktemine gystarly gagazdy açyp, 10 sap ıryn okur beken. Okusa, kanda oýda galat boldy eken. Ardagynyn giyin kanday oýguýalda kalganyn bilbeýbis. Gezinde batyrym ele batyrym dep jalbaryp, jal dikteçele appak jumuru bilegen moýnuna jumşak artyp basylganynda batyrym dep erkeleçele. Elde erçip üýüt ügütüne goşulganda oýu çynda buzuldugy je jok bu. Oýu buzulganda satkyn dep goşo gargagan günderi boldugy je jok bu. Any da bilbeýbis. Satkın dep aýtsa, çyn jürekden aýtdy eken, je jüreginiň tereňinde "Hanım satkın emes" dep çyňyryp gaýaşa aýtkanga jarady beken. Any da bilbeýbis. Bir gurday kolhozdun taladagy jumuşdan gabagy bürkö gelip, "Kişi ukbasyn, canım. Eginçi meni batyr degeningde goý. Kokuy antyp aýtpay jür" dep tygany estedi. "Kap" dedi içinden syzyp. "Kap." Akyry mintip jylajynday oşol ünün, oşol sözün uguga zar bolup galaryn bilseçi. Tyýbay ele goýboýt bele. Atan görü, Hudaý Taala bir sykyr jiberip, ardagynyn oşondogy batyrym degen jylajynday ünün kaýra bir gaýtalap ukkuday akybeti bolsaçy. Güldüğü göýnekdi garmap, suktana garap turganynda ekönün ortasyndagy oşondogy sözdü iýne jibine çeýin estedi. Bir gurday kolhozdun jumuşdan gabagy bürkö geldi debedikmi? Jönü mınday. Kara göpelek kaptagan jyldar dep goýuşçy elde. Adegende tap duşmany atygyp, aýyldyn bir dalay gadyrly kişileri sürgünge aýdaldy. He dep estejigişa kontr atygyp, dagy bir gançasy je atylgany, je aýdalgany belgisiz beýdarek jogoldy. Bir günü jakyn tuğany gamaldy. Bayagy el ürkken jyly. Tokmokda guruşda at gölügüne jet albay, koşo gire kaçkanda artынан izdep kıйgырып, tamağı ayrılganca balançalap çakırıp, kıyıp get albay kılçaktagan tuğanı var emes bele. Oşol kamaldı. Emne ayıbı var dese, eskiçilimiş. Oşonda bu жаңы zamanga jagını oňoý müşkül emes ekenin düşündü. Batır degenimin emnesi zıyan dedele Jaröker erkesi. Men ürkün malında, el turpanga tentigen çagımda batır atykkan kişimin, canım. Bolşeviklerden kamçısın çavuşkanımdan emes, jan aylası kılıp orustun şorun katqır askerin jyga çapkanımdan batır atıktım. Demek menin batır atalmagım mına o zamandın üýütüne jaraşbayt. Andan göre ertelep kommunist bolu jagyn oýlanum gerek degen ele Kıtaydın çeyrüsün jykkanyňçy dedele erkesi. Any da ekinçi gep kıla görbegin dedele Jat kişinin kulağına uguzbay, özüň ele şıbırap aýtyp jürsömçü, dedele erkesi. Aç kulaktan tınç kulak, şıbırap dele aýtpagyn canım. Ünkünün jasy gatdy. Çındaptyň saçy bolsa, şıbıraşkan sözüzden beri ugup alat dep, esin çıgar dele Emimenti oşol şıbırap aýtgan bir o sözüne zar bolup turganyň garaç. Göýnekdi üstölдүн üstüne endeyinen jaýyp, jibinen jangan şuruday çaçılıp geççi buyumdu karmagansyp, kolunun uçu menen etiyet karmap büktöy başladı. Bir barak kagazga 10 sabırdı göçürüp жазıp, koşo kıstarıp koybosa, bir jeri gemip, beleki okşoboy galçuday. Alemi din Kıtaydın aydar çaştуу çerüsün jykmagy özünçe aňyz. Janagynty bürüýdi uçurgan orustun askerinden çokmor menen jyga çaap gutulganda, şamşynın alkymynan gup jetip eline goşulgan. Buduň çaң düşkön galyň jurtun aldy, aşuny betde çuwap, ürküp alışgan eken. Aga tuğany ürpöýüp, oşonça gatylgan soň orus soğoýmak bele öldügo dep tüňülüp, al ortada baykuş enesi çırkırap bozdop, göz jaşy da kılıp iýgen okşaýt.
Гурбус экөө үрккөн элди шамшынын этегинен кууп жетип, 6 саны аман келип кошулганда, жарданган урук тууганы көргөн көздөрүнө ишенбей, көрдөн туруп тирилип келген кишилерди көрүшкөнсүп, ооздору араандай ачылган. Ал эми эргилчектен ызырына аттап кирген орусту кылычын кере шилтегенге үлгүртпөй, как чокуга уруп өлтүргөнүн угушканда, таң калгандан жакаларын карманышып, ирмемге эле илээлеп, олку-солку болгонунда Гурбусу экөө тең ичеги карды эшилип, кулаштаган бойдон кара жер кучактап жатышмагын эшитишкенде, андан бетер айран калып, колдочуңар бар тура, периштеңер колдоптур, ата арбак колдоптур дешип дуулдашкан. Ошондо түкүнчө элдеги баланчанын карууга кирген 15 жашар баласы орусту чаап өлтүрүптүр деген сөз дүрбөгөн элдин учу кыйрына чейин желдей тарап, аңыз болуп угулуп, баатыр, эр өлтүргөн баатыр аталды да калды. Ошол күнү качышты. Аскерге бастырдык, журтта турбагыла деген кабар тарады күлдө журтка. Көрсө Алматы менен Ташкенттен жасагын айырып чыккан деле, ушу сениби кыргыз деп кекене аттанып, көчмөндү кыргыз тукумун кызылуук кылып чаап, жумшактан күлүн, катуудан казанын калтырбай ойронун чыгара жазаламак үчүн ого эле көп аскер келгени, туш тараптан кысып, тирүү жан койбой кырып жоюп жаткандагы кабары узун кулактан угулуп, эл чыдабай чүйлүн ичи башынан аягына чейин түрүлө үркүп, ал ортодо жакшылар Кытайдын чегиндеги ата-бабадан калган эски конуштарга кире качып, баш батыра турууга сөздү токтотушкан экен. Токмокту камалаган анча кол эмнели алды артын карабай дыргаяктап качты десе, жардамга чукулунан жете келген жазалагыч аскердин огуна түз эле барып кептелишкен тура. Будуң чаң түшүп самсыган эл ортодо 3 конуп, какшалдын ак жалтаң тоолоруна жеткени эсте. Оболу баланчанын эли ак шыйракты бет алды, түкүнчөнүн эли беделди ашмакчы экен деген сөз угулган. Аңгычакты көрүнгөн туу белде Кытайдын жарактуу черүүсү кароолдоп турат имиш, жол тосуп турат имиш деген кеп желдей тарады. Буйдалып калышты. Таколдогу мергендердин бири сары изибизге чөп салган жазалагычтар чукул келиптир деп кыйкырганда, удургуган эл шашып, сай-сайды өрдөп жөнөй беришти. Жүк артылган өгүздү ашыгыштуу жетелеп, кокуйлаган энесин ээрчиткен эң коктуга кирген. Элден адашып калышыптыр. Ашууну туштап кете берген. Жалгыз черүү жол тосту. Жаш курагы 20дан озбогон, бетинин чүкөсү чыккан, чычаладай кара, кыын жыйган арык Кытай экен. Кундагы кыска мылтыгы бар оң инине асынган, этеги шыйрактан тик жакалуу чапан кийинген. Шоңшойгон чокусуна кондурган тегерек баш кийиминин алдынан бир тутам айдар чачы чубалып, далысына түшүптүр. Колуна кармаган кере карыш канжасын кере соргулап, үйлөгөн сайын оозунан да, эки таноосунан да көк түтүн бурулдайт. Жүлжүгөн көзүн жылтыратып бирдеме деп чаңкылдады. Жаңжуң деп жаңырды кулагына. Колун серепчилеп орой жаңсады. Анысын да түшүнгөн жок. Ниети кара, ой санасы бузук туюлду. Жакындап келип аңырайып караган эмди ай буйга келбестен алка жакадан алды. Дагы моюн бербей, тигинин мылтыктуу экенине кайыл болуп, жакасына чап жармашты. Каруулаша кетишти. Мотурайган немени камгактай алып ыргытам деп ойлосо керек. Айдар чаштуу черүү чалып жыгайын дегенинде, буйтап бутун ала калып, жамбаш калып жыгайын дегенинде, белинен артка тартып булкунуп алып урушты. Ары булкуса ары булкуп, бери булкуса бери булкуп, талп этип жыгылып алдында калбастын айласын издеп жулмалашты. 5-6 жаш улуу неме улуулугун кылып, алдырып ие калгансыйт. Эки аягына бекем таканчыктап, эптеп жыгылбастын айласын кылат. Корккону мылтык, жыгылса эле жыгылган жеринен тургузбай, мылтыгын көөдөнгө кадап, ит аткандай торойто атып салчудай. Жыгылбасам экен дейт, жыксам эле дейт. Ошентип ойлоп оюн жыйгыча, тигил Кытайдын оң колу бошой түштү. Айдар чачы асманга серпилип, мылтыгы ийненен алыс ыргып, көп бетип эле чалгасынан кулап, талпактай болуп алдында калды. Үстүнөн баса жыгылган
кайра тургузуп ийбестин айласында болгон салмагы менен жерге ныгырып, бир колу менен муунтуп, бир колу менен жанталаша жерди сыйпалап жиберип, колуна кырдуу таш тийген экен, кырдуу таш менен чыкыйга урду. Тырпыраган черүү ачуу чыңырды. Бирдеме деп чаңкылдады. Чыкыйга эки кайталап урду. Чыкый оюлуп жарылып кетти окшойт. Канжалаган черүүнүн көздөрү кылайып, туйлаганы токтоду. Безеленген энесинин үнү угулду төбөсүнөн. Боюн жыйрыган өйдө болуп эси эңгиреп отуруп калды. Черүүнү сулатканына ишенбей, башын көтөрүп, безилдеп сүйлөнгөн энесин карады. Энеси күйпөлөктөп, Кытайдын эки бутун түткүлөп, каяктандыр чырмалып оролуп калган үзүк боосун жыйнап жүрү. Ошондо түшүндү. Түтпөй кеткен байкуш энеси үзүк боосун ала калып, черүүнүн аркасынан шап келип, эңкейе калып, эки аягына үзүк боону шыйрактан айланта чалып ийип, белине курчанып, керилип туруп тартып жиберген тура. Эки буту бирдей туш алган черүү Кытай ошон үчүн теректи жыккандай күп эте кулаган тура. Ачуу эңсеп, тамшангандан 50 грамм шнапс уртаганы ашканага башпакпады беле. Балким блокнотту көтөрө кирип унутуп калгандыр. Акырын басып ашканага кирди. Үстөлдүн үстү бош, рюмкасы турат боп-бош. Муздаткычтын үстүн карады. Жок, саамга турду. Муздаткычты ачты. Жарым бөтөлкө доппелкорн туру. 38 градусту. Дагы 50-нü шыпкый тартып ийсе, унутканын эстебейчүдөй болуп бөтөлкөнү алды. 10 жылдан бир аз өттү го. Күнүнө 50 грамм, ашып барса 100 грамм гана чене бууртаган адаты бар. Кыштактын тургундарынан мөөрөй алчудай кебетеленип, бир бөтөлкөнү жалгыз өзү түгөтө ичкен өнөрү бар эле. Анысы калган. Бир бөтөлкөнү айтасың, талгак болгонсуп 80 градусту шнапсты тандап ичкен күндөрүчү. Айрыкча анзацкорн, шнапстын төрөсү ошол. Өзөк жумуруңду өрттөп кетчүдөй болгон 100 граммды дем албастан тартып жиберип, артынан бавар колбасасынан же өрдөктүн жука кыртыштуу этинен бир кесим сугунуп койгонуң өзү бир ыракат. Элсизде жүрүп үйрөнгөн артыкча үч өнөрүм бар деп калат өзү. Легионда кызмат өтөгөнүндө айнектин бетинде жылтыратып өтүк тазалаганды, күзгүнүн маңдайына тикесинен ашыкпай туруп алып, эки жагына көбүктүү самындан кенен жаап, немис устара менен сакал мурутун чебер кырынып жатканында ичинен кыңылдап ырдап, ошондон ыракат алганды үйрөндү. Үчүнчү өнөрү ачуурканбай шнапс ичкени. Шнапс ага жардам берди. Шнапс болбосо акыбалы эмне болмок? Аны бу дүйнөдө, бу кең дүйнөнүн кычыгындагы немистин мынабы чакан кыштагында кимиси соротуп, кимиси алаксытмак. Заманасы тарыган күйүттүү күндөрүндө жалаң шнапстан күчүн чыгарды. Шнапс менен сыраны аралаштыра ичип, андан күчүн чыгарды. Адегенде немистин кадим адат салтына салып, бармактай рюмкадагы шнапсты тартып ийип, артынан кулкулдата сыра жутуп жүрдү. Кийин шнапс менен сыраны чалып ийип, шимире ичип жүрдү. Жалаң коктейль менен өзү айткандай, коктейль менен да күйүтүн баскан күндөрүн эстеди. Кайсы бирин айтасың? Иштей тамакты тартпай, кардына бүдүр таштаганга көңүлү чаппай, эчтеме жебестен, шнапсты аралаштырбай жалаң өзүн ичкен кези. Андайда куйулуп уртуна келген көзүнүн ачуу жашын даандап койгону жетиштүү болор эле. 80 градустуу шнапс жана шолоктоп ыйлагандагы жүзүнөн ылдый куюлган ачуу жаштын кыйгылдаамы. Кийин өзү тамашалап айткандай коктейль болчу. Коктейль. Элүн тартып жиберет да, муун жүнүн эркинче бошотуп, көзүнөн чуурган ачуу жашты даамдап коет. Элүнү тартып жиберет да, шуу үшкүрүнүп, уртуна куюлган ачуу жашты даамдап коет. Ал азыр үстөлдөгү бош рюмкага доппелкорндон баса куйду. Артынан чала жабылган муздаткычты чоң ачып, бөтөлкөнү ордуна койду да, кыйгачынан тууралуу колбасадан вилкага илип бир кесим алды. Жегилигине
Байкаганыңардай ал бүгүн күйүттөн эмес, койнуна сыйбаган чексиз кубанычтан улам ичип жатат. Ошон үчүн 50 грамм менен чектелбей, өзүнө өзү 100 грамм алууга уруксат берип жатат. Акыретте гана көрүшөм го деген кишилери менен өңүндө жүз көрүшүп, жолукканы жатса, бирдике алып койбогондо эмне экен? Рюмканы түүнө чейин көтөрдү. Сол колундагы колбасаны тумшугуна такап, оолу жытын алып, ошол жытты демине аралаштыра терең тартып, анан от үйлөгөндөй үйлөдү да, учунан кыя тиштеди. Рюмканы койду. Ичегиси кызып баратканда, оюна бирдеме кылт этти. «Аман алып калдым эле», деди. Чокмор менен орусту жыга чаап, аман алып калдым эле. Тирүү болду экен. Согушка аттанар түнү соңку ирет сүйлөштүк эле. Сүйлөшкөн сөздөрүбүз эсинде болду экен. Жай басып келип, оозгу орундукка отура кетти. Ашканасында 2 эле орундук бар. Немистен тапкан кемпир экөө отурчу, бет маңдай соксоюшуп. 4 жыл илгери кемпирдин көзү өткөнү төркү орундугу ээн. Курбусунун жоругун эстебейди. Үркүндөгү азап тозокто тууган ургунун тең жарымынан айрылып, анын жарымы октон кырылып, калган жарымы бир сындырым нанга жетпей, ачкалыктан кырылып, дагы бир далайы ач бел куу жондо калып, тоголок жетим калган башын кайсы жакка калкаларын билбей адашып турганында, жөө жалаңдап артка жөнөгөн кишилерди ээрчип, ата журтуна келип алган. Эл көргөндү көрдү, элчилеп большевиктин үгүтүнө кирди. Жаман болгон жок. Үстүндөгү кийими бүтөлдү. Элчилеп орусту туурап, ылайдан жер үй тургузуп, 2 бөлмөлүү жер үйдүн ичине жашаганга үйрү алды. Үйлөндү. Элчилеп ирденип, урушту унуткара баштаганда эле, мына урушуңар чыкпадыбы? Орус менен немисиң туйгунт жаткан журтубуздун башына дагы бир балени үйүп, дагы бир урушту баштабадыбы? 1941-жылы августта урушка чакыруу алды. Аскер комиссариятынын кайыш кургурчанган болдомочуну тоо койнундагы айылга, айыл дегенибиз өзөн бойлой ар кайсы коктуга конгон 10 чакты үй. Атжан бастырып келип, айылдын болгон эркегин колхоздун активи отурган, камыш чатырына кызыл желек сайылган тамдын алдына чогултту. Түрү үрпөйүңкү үркөрдөй топтун алдында аттан түшпөстөн кыскача сүйлөдү. Кызыл армия кызы урушка киргендигин, эмитен эле немистин сазайын көрсөтүп жаткандыгын айтты. Жашы ылайыктууларга чакыруу болуптур. Жан башына асынган булгар сумкесинен 2 бүктөлгөн бир барак кагазын алып чыгып, аскерге жөнөтүлчү кишилерди бирден атап, «Баланча, түкүнчө дегендер дайым болгула. Эртең түштөн кечикпей райборборго түшкүлө», деди да, атын теминип, артын карабай жөнөп кетти. Айыл болуп конгон ар бир үйдөн бирден кишинин аты аталып, жашы тептең баягы курбусунун үркүндө орустун кылычына чаптырбай сактап калган курбусунун аты негедир тизмеден чыккан жок. Таң калды. Болдомочун кагазды бетине такап, үнүн бийик салып окуп жатканда, курбусун жалт караган. Кылая караган курбусу көзүн ала качкан. Бул эмнеси? Эл тегиз жатканда, караңгыны жамынып, кыялай басып, өйдөнкү коктудагы курбусунун үйүнө барды. Бастырманын алдында сүйлөштү. «Сен чакырылбай калдың да, я?» деди. «Жашым өтүп кетиптир», деди курбусу камарабай. «Кандайча? Экөөбүз тептең эмес белек?» деди «Билбейм, өкмөт өзү билет да. Ошентип тизмелептир го», деди курбусу ийнин кошуруп. «Кантип капырай? Экөөбүз бир күндө, бир түндө төрөлбөдүк белек?» «Экөөң теңсиңер, айыңар да күнүңөр да тең. Бир түндө төрөлгөнүңөрдү унутпай билип жүргүлө дечи эмес беле апаларыбыз?» деди «Азыр баарын эле өкмөт өзү айтып, өкмөт чечип калбадыбы?» деди курбусу. «Чечилип сүйлөгүдөй эмес. Ичинен сууп, же совет өкмөтүнө, же курбусуна өпкөлөрүн билбей, тетири бурулуп басып кеткен. Айгак чыккысы келген жок. Орусча ыпын билбеген неме кантип тилин жеткирип айгак чыкмак эле дедиби? Курбусу да жазганган жок. Эртесинде аялы бир уч тууган ургу менен кайыр кош айтышып, түштөн кечикпей жетип баруу үчүн райборборго жөнөгөн. Курбусу ошондо райборборго дейре узатып койгонду кой,
эшигинин астына бастырып келип коштошконго жараган эмес. Кийин түкшүмөлдөп болголосо уруш чыкты дегенди укканда эле алгуурагыр аскер комиссариятына түндөп өзү чуркаганбы же чачты желкеге кайрып чолок этек тон хромовый деп койчу жылтыраган кайшы өтүктөн кийип актив жүргөн кишилерден ортого салып чуркатканбы? Айтор бир айласын таап, кагаздарын оңдоп тууралатып, жашына жаш кошуп улуулатып, аскерге жарабагыдай кылып жаздырып алса керек. Эмне эле такыр кебелбейт десе. Бир четинен айыбын ачпаганым оң болуптур деди ичинен. Кокустан айгак чыкканымда эмне мөрөй тиймек? Ээрчишип келип кам майданда чогуу болмокпуз. Чогуу болгондо эмне мурат? Көптүн эсебинде мылтыгын кезене чуркап жүрүп бир күнү өлмөк. Ооба, өлмөк. Мылтыгын сунса эле мейлегенин жыга атып өлтүрө бермек беле. Аны да тырайта атып өлтүрчү киши четтен табылмак. Оң косунан сайгызмак. Ошону менен Шамшынын туу белинде, Какшалдын аска таштуу тоолорунда, Турпандын Эшилме Эрме чөлүндө калбаган бечаранын сөөгү Харьковдун Сорма сазында калмак. Же тирүү болсо менин катарымда жүрмөк шүмшүйүп. Ооба, шүмшүйүп. Анткени ошол кебетеси менен шнапс ичкенге деле шерик боло алмак эмес. Экинчи рюмкасы күчтүүлүк кылды белем. Ичеги кардын ысытып, эңги-деңги болду. Заматта жаны жер тартты. Кыңая жаткысы келди. Залдагы эски диванга жетип, аягын сунуп чалкалай жата кетти. Дивандын кырына жөлөнүү жаздыкка башы тиер менен көзү сүзүлүп, дароо үргүлөп баратты. Уйкуга терең сүңгүй элегинде, уйкусунун ортосунда эски таанышы сыяктанган бирөөнүн өңү көз алдына сүрөттөгүдөй тартылды. Карыганда ушундай адат күтөт экенсиң. Көп нерсени эстейсиң. Өмүрүңдө кез келип жолугушкан көп кишини кээде бирден чууртуп эстейсиң. Ал эми эстегенге үлгүрбөй жатканың көз алдыга өзү келип тартылат эмеспи? Ошонун сыңары бир өң тартылды. Чийкел сары, көзү көк, шыргыйдай узун неме, кабагы бүркөлүү, оң жагында эти шыла чабылгансып, кийин бүткөн жараттын тырыгы бар. Ким эле? Тиктешип калышкан эмнеси? Кайдан көрдү эле? Кабагы бүркөлүү экен, орус экен. Турайындыкы кайсы орус эле? Кайдан жолуктурган орус эле? Эсте элегинде эле көзү илинип, кирпиктери чапташты. Уйкунун дарысын жуткансып, көшүлүп уйкуга кетти. Чийкил сары, көзү көк, оң жагында эти шыла чабылгансып, кийин бүткөн жараттын кыйгач тырыгы бар, шыргыйдай узун орус жигитти эки эле ирет көрдү өмүрүндө. Тирүүсүндө бир көрдү, экинчисинде аңгекке белинен артылып тырайып өлүп жатканын көрдү. Вагон болуп жүктөлгөн кыргыз менен орусуң Челябинск деген жерден бир токтоп, токтогон жерден эле текши кызыл аскерче кийинишип, жарым айча өйдө төмөн ойноп чуркашып, тап берсең эле немесиң дыр каяктап качып берчүдөн бетер, мылтыкты тап берип урунгандын адисин үйрөнүп, андан ары чың газатка киргени жатышса, айылдан чогуу аттанган, чолчогон кирзи өтүкчөн эфрейтор жолдошу тоба баягы жылдары чоңдорго кошулуп, бизди боомдун ичине дейре кубалаган мужуктун балдары да арабызда жүрү деп күңкүлдөп калды. Капырай, немис менен кырылышканы жатсак, качанкы таарынышыңды айтасың? Таарынткандын кайсы бирин тааныйсың да, кайсы бирине чычалайсың деп койгон. 1941-жылдын этеги болсо керек эле. Немисти же кууп баратышканы белгисиз, же немесин кууп алганы белгисиз. Харьков, Марков деген жерлердин тегерегинде жүрүштө окшой тууралашып. Ал ортодо кызылдар немистин канчасын кырып жибердигин билет. Чер токой менен Сормасаздан чыкканча эле өздөрүнүн да тең жарымысы кырылып калды. Жер сүзүп өлгөнү көп, өлгөнүнөн жарадар болгону андан көп. Же биротоло өлүп кутулгун келет. Өлбөсөң жарадар болуп кутулгун келет бу тозоктон. Же элге тийген ок эмге тийбей, ок жийген жери жок капырай. Калкандуу пулемотто Максимка деп коюшчу.
Tokoydu jekti tigi çetine bir süýrep, bu çetine bir süýrep, komandiri goý degen jerge goýa galyp, at degen jerden atgylay galyp, komandirinin tükünçe nemiste aty öldürdük, balança nemiste aty öldürdük degen esebi menen deleyişi jok. Tek aman esen gatarda jürdi. Uşunday gündörдүн birinde aligi joldaşy dagı günküldep galbasby. Akopta jatışkan tıgılıp, çekel sarı, gözü gök, oň jagynda şyla çabılgansıp, giyin bütkön jarattın gıygaç tırgı var, şırgıyday uzun orus jigitdi, nary garap turganynda gurbusu alystan jaňsap görsetdi. Esiňdebi? Tokmokdan berele çoğu gelgen neme özü? Dedi. Esinde jok eken. Birok gurbusunun Kırgızdy boğumga çeň kuwalagan oruslarda arabızda jürü degen bayağı sözünü estedi. Poprosun jandırganga orus başın beri vurganda öňüni estegenge hareket kıldı. Çekil sarı, gözü gök. Anan? Bu gapyrdan tokmokka ekebizden murun gaýtma goý bar eken, dep şuwrady gurbusu. Bizden murun? Kantip? Tıngdap otursa, komandir tigil ekönü jol çalıp gelgeni jönötet. Kalın tokoydu aralap kıyla jürüşkönde orus oy sanasynyň bozuk ekenin açyk bilgisipdir. He jerdeş, mantip jürsök böyle ölebiz deýtimiş orus bir okumda. Emne degin bar deyt kırgız burulup. Jaradar bolgon bolup bul baleden gutulaly deýtimiş orus. Anın aramzallanganyn bilbey, je çındap aýtganyn bilbey aňyraygan kırgız kantip dep suraýt. Kolundan jaradar bolu degen bar. Birok öz golun özü atyp algandardyky bilinip kalat. Jaratынан bilinet. Andaylardyn jazasy gaty. Göwünçesi sol goluna atynyp baryp, kayra ştrafbatga aýdalyp jatışbaýby. Biz başgaça amadyn tapsak deýdi orus. Kırgızdyn oğuz açylat. Kantip deýdi aňyraýyp. Sen menin oň golumdy jaratasyň, men bolsam senin oň golуңdy jarataýyn. Al üçin jakyndan emes alystan atyp gerek. Alystan turup atylgandyky çyn jaratday görünet. Alystan turup atylgandyky çynygy jaratday görünet deýdi orus. Beçara kırgız dagı çoçuyt. Çoçuganyn jaşyrbaýt. Men senin goluňdy atam dep jatyp koks, özüňdi öldürüp atyp alsamçy deýdi. Hayla kerligin gantesiň. Orus al jagynda oýlanışdyryp goýgan eken. Men kalyň bakty kuçaktap, daldasyna jaşnamda oň golumdy sunup, çıkanagymdan ıldyygana çıgaram. Sen 50 adam jerden daýar turup ok çıgarsaň, çaçıratyp atgan günü da çıkanaktan ıldyygana tiýet, deýdi. Ha, deýdi kırgız. Anan sen bakka jaşnyp goluňdy çıgar. Kalasaň oň goluňdy, kalasaň sol goluňdy tos, deýdi orus. Desele, kırgız golun joň bilekten ıldy daro tosup bere galçyday görüngongo, kırgız ırgyljyň tür görsetet. Anın daro gömböй turganyn bilgende orus, hiç kimge aýta görbe dep jalbaraty bolu. Oğuzundan çıkçı bolbosun dep opuzalayt tokoydan çıkıp gelatkanda. Kap, tokmoktan çıkkandan beri ele öçöşüp gelatdyň ele. Oň bilegiň suya atyp, bir otola öçüň alsaň bolmok, dep tamaşalady em. Kegimdi gulsam, kolun jaradar kılıp, uwarasyn tartpay, daro öldürüp atpaýt belem, dedi joldaşy. Emi, bir otola öçöştürüp alypsyň, dedi em. Oşondoýdy. Emkide çoğu çygyp kalsak, jaldyratyp surantpay ele, bir emes, iki golun teň atyp berbesem, dedi joldaşy da tamaşaçyndan. Birok joldaşy tiginin oň goluna atyp bergide bolgon jok. Tigil beçaradagy boljogon bagyn guçaktap, daldasынан golun boljop sunup, çıkanaktan ıldy attyryp algyday bolgon jok. Tokoy tüzdü uşul jerlerden birinde garış kaçırбай turup, tukum kurut kılgany gamynyp gelgenbe, ertesi günü duşman kızıldar jatkan jerde zambirek menen baş kötötpöy atkılap, şukşurulgan uçaktary girerge gıçık taptırбай, bomba degende tak töbönün tuştap jadırdı. Möndürdü gana jadırdı. Jada kalsa ölüktör da ölgön jerinde so jatkan jok. Bomba artынан bomba jarılıp, jerdin betin ukum sayın maýystra oýgulap girgende, erterek ölüp tındı degen jokerin ölügü dele, kolu butu bir bölök, başı gözü bir bölök üzülüp, tulku boyu bölök salak çaçırap, toprak toz menen goşo asmanga sapırılıp, bok jini aralaşıp, toprak menen goşo toprak bolup iýlenip, ölü eleklerin üstüne düşüp jatdy. Bir malda gaz tamanı menen jançy tebelep içüdöy, jürekde op kol jutup, katar-katar çuvagan tankalardan
тике маңдайдан качырып келаткандагы караны көрүндү. Андан мындан кулакты тундуруп ок бүрктү. Өлөт деген ушул экен деп ойлоду М. Коргологон аңгегинин тушуна удасы менен 3 ирет бомба жарылганда, кырга жөлөнү пулеметту туткасынан кармап, мээлеп атмак турсун дит багып караганга алы келбей, көмкөрөсүнөн бүктүшүп, башын ылдый тыккан бойдон жатканында киши бою сапырылган кара топурактын алдында көмүлүп кала жаздады. Араң эсин жыйып, аңгек бойлой сойлоп баратса, көп өлүктүн арасында токмоктук жолдошунун өлүп жатканы көзгө урунганы элес булас эсинде. Көзүн алайтып, өйдөрөөк боло калса, арыраак катарда чийкил сары, көзү көк, чачы уйпаланган орустун аңгектен артылган тейден жер сүзүп өлүп жатканы өзүл кезил эсинде. Атылган октун ышкырыгы угулганда, эки өлүктүн ортосуна башын катып жата калган. Уйкусунан ойгонсо, ушуну эстейби жокпу ким билет, үргүлөп баратканында мүшүркөтүп, көз алдына тартыла калган кишинин өңүн кайдан жайдан көрмөгүнүн чожайы ушундай. Бирок эсинде калбаптыр. Үрүл-бүрүл көз алдыга тартылган ошол ирмем эсинде калбаптыр. Эстен танып жыгылган экен. Эсине келип көзүн ачса, кыска кундактуу автоматынын боосун оң ийинден аса артынган темир каскачан немистин солдаты «Хенде хок, руси швайне!» деп айкырып, аңгектин кырында турган эле. Андан кийинкилер эсинде. Туткундар лагери, анан дагы бир туткундар лагери, ал жерден өңчөй мусулмандарды бир бөлөк айдап, легионго алып келишкени, топ-тобу менен сүрө айдап мончого салып, немистин формасын кийиндиришкени. Ал эми андан соңкусу альбомдо Маузер мылтыгын асынып, Гауптштурмфюрер мундирин кийген сүрөттөрдө катталуу. Далай окуянын элеси сакталуу. Кош, кагаз бетинде катталбаган, сүрөт бетинде сакталбаган дагы эмнеси бар? Согушта баш аягы канча бир миллиондогон кишинин кырылганын кеп кылып каласыңар го? Ушундай эмишти бир жерден чала бучук окугансы деле. 50 миллионбу, 70 миллионбу иши кылса эсеби жок киши өлдү деп санагын алып жазып да жүрүшпөйбү? Алгач ирет окуганында көбөгө жабырган сыранын 3-чү кружкесин алдына жаңыдан коюп, ала күү болуп отур деле. Үстөлдүн кырында ачык жаткан гезиттин бетинен көзүнө урунганда кызуулана сүйлөнгөн. Үркөй карап, «Канча миллион дейсиңер?» деп үңүлгөн. 4-чү кружкени какшыта шимиргенинде, «Менин да салымым бар. Салымым болгон үчүн элден жерден безип жүрөм да. Жок эле дегенде 150-ге жуугу менин колумдан өлгөн. Жок эле дегенде анын теңи немистен, теңи немиске кошулганымда» деп сүйлөнгөн. Эсине түстө ушинтип сүйлөнөт. Кызып алса эки эсе сүйлөнөт. Ал азыр көчүлүп уктап түш көрүп жатты. Түшүндө кыз алган аялын көрдү. Буйрук экен Аламүдүндүн койнун мекендеген көчмөндөрдүн арасын аралачууда ошончо кызгыркындын ичинен жактырып калган, жылдыздары келишкен ашык эле. Демейде экөөнүн жаңыдан таанышкандагы, бастырып айылына барчудагы жоругун, баш кошушкандагы баянын эстеп калчу эле. Бул жолу башкача түш көрдү. Тобо, түшүндө аялы көп балалуу экен. Жаңы эрге чыкканы төлдүү болуп, чубуртуп көп төрөгөн окшойт го. Төрөгөнү жалаң уул экен. Дейин десең баары текши кудум Эмдин өзүнө окшош, куюп койгондой окшош. Бирок биринин да ата келип имерилип койчу түрү жок. Капырай. Бири да баладай болуп, атасын танып, боор тартып басып келгиси жок. Күлө багып, кимелең дегенсижип, чоочуркай карашат кайра. Капырай, туубай жүрбөдү эле. Качан жүрүп жолоп ийдим эле да, бала чакалы болуп ийдим эле. Согончо канабай жүргөн неме качан чууртуп тууп ийген деп ичинен бушайман. Дейин десең баары окшош. Куудум өзүнө окшош. Тобо, кийинки эринен ушинтип төрөгөнбү? Ушунчаны төрөгөнбү жайнатып? Башы маң. 20 жылда эзилишип сүйүшүп, чогуу жашаганда түрүбөй. Казатка аттанып, ошондо ары элсизге ыңжысыз кетип, келбей калганында өчөшкөндө чуртуп төрөгөн эмнеси?
Kийinki erine жылda birden tuup bergen emnesi? Kийinki erge juwan tigeninde baktısı janyp, жылына birden ul görgenbi? Oşonçoluk berilip süýgenbi? Deyin dese özüne okşoş. Terisini sıyırıp kaptap salganday okşoş. Uşunun barın garap, je guwanaryn bilbeyt, je tarınaryn bilbeyt. Çuruldagan bala şakasının gurçosundagy ayalga, jakyn jologa, bir oz gep suraga batyn albay teňselip turdy. Koy dese bolboy asılıp, batırım ele batırım dep turç emes bele. Jılmaya garap, men sen dikmin deç emes bele. Emiçi, göz karaşı sus. Jılulukdyň kypynda izi jok. Ömüründe görbegen, ezeli tanybagan kişi gewetelenip, kırın salıp, tetiri garayt haşaytyp. Deyin dese, egizinin sıňarynday okşotup, uul artынан uul tapgan emnesi? İçi tuz kuyganday açıştı. Alıstan göz çaptırıp, mayda bırıştı yüzün, bırıştı maňdaýyn, gebersigen erinderin, güldü jolugunun aldynan kılayıp çıkıp turgan, ak baskan samayın termele tiktep turdu. Mından 50 yıl ilgeri bolgondo bu, tetikil yüzüne tigile garap, ajarına suktanyp, suluuluguna toyboy turuşu gerek ele. Mından 50 yıl ilgeri bolgondo bu, jaydın tolukşugan gezinde, ay töbeden tolup turgan tününde, tetikil erinderin jumşak süýüp, alkymynan aymalap turuşu gerek ele. Mından 50 yıl ilgeri bolgondo bu, tetigi jyldızdyň maňdaýyna tigizip, boyuna boyun gynap, ay kalıp turuşu gerek ele. 50 yıl ilgeri bolgondo bu. Armany göküregin tirep, alkymy açyp tursa, ayalı bir malda başdan ayağına çeyin çymky ak jamynyp, maňdaýynda kalkyp tura kaldy. Jalgyz turdu. Tegeregi şubak tutala. Maga jakındabay giyin tura tur degende işara jasap, kolun jaňsap koýot. Uşundayda göýnök bolçubu. Kayakta göýnökti taap giyip algan, deyt em. Öňülüp garasa jakasy jok, jeňi jok. Eni bir gulaş appak çıttı, jylaňaç denesine endeyinen jamyny alypdyr. Büyçüsü da jok eken. Otur iýin tuşun tartyp kymtynyp koýat. Çymky ak jamyngan emnesi? Deyt em. Egerde telefonu açyşyň gyrap çoçup oýganyp ketbegeninde, elirme tigen nemede ýylap jibermegile. Düşünde dala ele eşkiri wyladygy. Bu liret öňgüre wylamak. Örepkügeni kalgan. Az ele kalgan. Göküregi açyp, gözünün eki gıçygyna jaş dolup, ayalyny alystan tiktep, şolokda wyylagany jatkan. Oýganyp ketdi. Öpkesi göp oýgandy. Taýladymby dep oýlady eride. İşenip işenbey, kirpigine çolok jaş ilinip kalgansyp gözünü uşalady. Çolok jaşy sygylyp atdyr. Yüzü ısık jaşga çayılgansyp sezilgenden eki betin sypalady. Isık jaş çuburup atdyr. Tereň dem aldy. Çymky ak jamyny algan emnesi? Dedi içinen. Aşykpay turup, tomsora basyp baryp teredenin tübündegi tumbaşkanın üstünde bejelengen telefondu götürdü. Ün gatardan olu üçkürnüp, jana da tereň dem aldy. Özüne okşop, soguştan keyin nemistin arasında kalıp kalgan jerdigi narındyk joldoşu çalıp atypdyr. Uşundan 3 saatlyk jolda Münchende turat. Bir günü saparga çoğu attangany jatışat. Joldoşu takay tamaşalayt. Senin 90 ýyldyk ömürüňdegi okuyalar 9 gidip жазganga jeter dep tamaşalay beret. Özüňden ömürüňçü, özüňkü kança gidipke jetet dep jogap gaýtarat em. Daýarsyňby? Dedi gurbusy. Daýarmyn, dedi em. Aşygyma göýnek almakçymyn dep atdyň ele, dedi. Aldım, dedi em. Kanday göýnek, dedi gurbusy tamaşalap. Jakşy, güldü göýnek, dedi em. Özüňçü, özüň göýnekden kandaýyn aldyň? Jibekçi olukdun myktysyny aldım, dep katkyrdy. Jolga çykçum aldy, jogapdaşyp, sözlerin tamaşa menen bitirişdi. Telefondu koydu. Jüljügen gözleri jaynap, süýnüp ketdi. Töy ata, tappasaň sypalap kal. Erteden beri üýdü 3 sapyrda izletip, esti eki odargan bloknotu mында jatat da. Tumbuçka menen terezenin ortasına kırınan gıpçılıp mında jatkan tura. Kaçan koy koydu ele, kaçan tığa koydu ele. Akırın kolunu aldı.
Ülbürögön tigişleri kokus janıp ketse, sargargan baraktarın birinde etip alçuday bolup ayar açtı. Baş jagынан baraktap, jol kılıp жазган 10 sap ırın oňoý tapdy. Mından tup-tura 46 yıl ilgeri Piknes susunun jeginde oturup жазган ırı. Mınawul ele meelji bakkan Piknes özönden şiberli jakasında şordu başın mıjıga garmap oturup, gargışty tagdyrga kantyp çydap, kantyp götörörün oýlagonda erksizden eşkiribip mögüdep oturçusunda жазган ırı. Aşığı eki golduktaşıp alıp, kıyalga batıp, alarçanı jekti te Kazaktın talasına çeyin seyil kurup, kınala basıp jürüşçü gezin eske salgan ırı. Bıga dep atap koygan 10 sabırı. Gözün jaynatıp, tanış saptardı gübürönüp okuy başladı. Alatu başı ak bulut, körbü kantyp tütömün. Aşığım seni emimen, ahiretten kütömün. Alam ödün alarça, uğulbayt emi şokumun. Ardağım seni emimen. Çıgarmanın ayağı. 2020 yıl 18 fevral. Çıgarmanın avtarı Arslan Kapay Ulu Goyçiyev. Ün goştop avcılar